Բիդարվեկիրինը գիրտյան լի գիրտիգեն ռեժիմե դե բերդավամ է։ Peka davi raporën Belavbui, tu girtien Helke Afganistane, kunasname avan nehati zanin, u Emir Hussein Zahidi, Milad Kubish, Mejid Shahpevsendi, Mustafa Efshar, Melik Eli Emini, Habib Khani u Nasir Mahideshti, li girtigehen rejime li bajaren Meshed, Gunbed, Zenjan, Kerej, Melayr nehawend kezwine de hatine bidarvekirin. Tevi huştaridane navnetevi bi rejima Irane bo sekinandina bidarvekirinan, u hervisa hilveşandina Sizaya bidarvekirine, Rejima Irane ji destpeka isal ve zêdetir ji hezar kes li girîgehên xwe de bîdarvekirîne. Rejima Irane sepandina Sizaya bîdarvekirîne û her wisa bîdarvekirîna girtiyan li girtîgehên xwe de vek alavek bo serkutkirîna zêdetir a xelkê Irane bi taybet gelên Kurd û Belûç bikartîne.